Marago bengi mwanchu muligiriria nande nenga kingi yangu kwaregania ase mesa ya mangana Amayia Chinsa Ikomi chiabono maragoba nyegenete ngari tkulia ondigendete koba liororo ekero ne areganirie kuruga iga sense moyende ye studio gokoretera mangana Amayia asenjera yobwenge yandra gotubwatia gwetera ase mitandao ya ito ya Facebook buna Ndizi TV News na boiga ensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigo ensemo ya Twitter Toti wa magegana bogo tweet @Ndizi TV News. Igo kaba imeyo morobulyo guika omoelio nkwirana ndase keke kerebosyo egara nkumanyenga nara lia yagose na kwaleganire. Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Oyo koligia ekerego kyobo governor ase county ya Kisii Dr. Onchiri Mapenduzi nigobona abolirie abantu anene mono abalemi kubwata obolemi koboko esengenchona obora abakonye asa matuko arebosyo nigoba igatebire aguche gwikirania gosaguche gokinya ebirengo by'obolemi onyeka guche koba omugavana bwe county ya Kisii. Bitangani karaye yanje muna makno Omagusi, lakini baada ya wanaki, I am proud to be what? At Kisii. Mtegete wake campaign nge viasi, bila nesa wabo ikoyo, bibu hata marweli pressure, ende kwa ya matoka itarari. Domo! Ejo, na raba swati aba, bawa kora, ende to chenzi, chiba secho, chiba chonzi, jiji ayari. Usia. Gusi, domo hata matoka isaile. Ndoto yetu kwa hata matoka kuru China. Wande ajanga tuko baada ya matoka kuru China. Mana gosene neti avocado kuru China yako ngaiwa abakonyi weto amboli aria abakonyi weto bora aria yasaye nato seseneti Nanigo abana siasa gusabarai ao bali bakuriye birogo ase oborai asobochori buche gokoreka omutinyo gatano na gatatu omwaka oyo baburiwe kuraria siasa cyomurembe kiri kitanyare gukikoba kigoturubania omurembe imense ito ya Kenya engane iyo nigo jairwa koboko no mokonyi bo mo director asensemo ye Chindemero aiga Kenya James Kemoni oyobo igokoriya ekirego kyobo governor ase county ya Nyamira Kemoni nigo boigo aburi basaye gotiga gutumeka anena mona chinga kichiga chia siasa igo yacha teyo mwana siasa ndo bwegene tena na abuate na hali popular sabana inchi abwere to kugosokana ni chisegia kworoki esigi njiri kwagacha nakitu atebire ina abantu basimio ntuntu tagetomorembe nakitu atebire no ya abantu bali se bali group eliende na baro na nyugete bagote bonsi ipimpa tagetomore onde tagete chisegi na kiki ngote wana ki twensi pita tusikane na Wakenya na ndo mwana siasa ndo bwenzi ntona kuira busonda taira ibichana byetu bikurwana chisegi No monchorio ya makuru asensemo ya Jokvilla egotoka asomo chobosongo eparenene ya Kisii Nyamataro nigo ari na sarenene magega yomobogani oye gusenyomba gakorero bonchoria kubwata umurero emambe ya rero na gusamba kiregento kiarenge asenyombe yoime egento kirera ogochakirwa kumurero yo nkera manyikana goikabono ekerobo tukibwachakiwe elikumanyanga ninki kirera umurero yo gochaka gatie bintu byasirera asenyombe yo gosobo nchuru liare gokora ase nyombe yo ngamo na M-Pesa chie agent number gose chie account chie chibengi gati ya mariande amange gose gati ebintu binde ebinge asa marieta nkoro kujare dinyachae omokoli biashara iga gusi ase Jokvilla njere kwenda Nyamataro iga abuna morocho molero yogenda tawoka yere ne duka yane mpesa Equity agency duka bwate bitabu ebinge mono byoko ni abana chiadi cover textbook binte binge sane stock ye duka nabo ya molero chete korwa hoteli erange gaiga botuko chigo chakera Chinsa oseni sanemo okabwata gochaga bono chigasi nabo chiarenge ga metungi bwate chigasi ange metungi amisini na de yonsi echire chigasi bono iyinero yagere to molero yo kamenta mono ne bintu bya sambikira bya iriraga chiba ne machine yo kuchweli leo chaka ngisa 7:30 iga okoba lina aja kubuka kwagirwe simiyani ngisa 9
ende munangoika onye ni abanda aba county onye ni baje mapema na baba alikuja kukonya baje batabwati maji bamanya kuirana Mwancho muligereria na mayanda ekero omonta agusirie nibo yaye asenchere tamanyikaneti anene mono ekerense ya Kenya egenderete gwetera emechando ao amono bogima gokonga Osika uchimotuono mwancho muligereria abonchoreria bakabake anene mono bali bakonia matunda asumo cyobosongo nigo bano babolirie serikali ye county ya Kisii kubaroseria ekebanda andake asiba kuigama gose asiba gwekengera chingaki cyomobaso nigo bayo babolirie serikali yeyo kubakonya asengencho nigo bagochandwa n'abanyanyimbo bakanjo anene mono ekero bagocha gusangereria ibango Samarieta nene ni kwambuka wone iga Kisii town kuonia matunda Naivas amatunda ni gotoko yanyorero sobororo naende bakiniria amagori gochigoro nane ndimwe tokonyorero bororo lakini amagori akinire gochigoro kere mbura yature abaokiniri igori kero murakera abaokiniri igori batebira amatunda aborire lakini no togendere tokongese biashara erinde tosomere abana baitu Samarieta nengoro kufeni moraonge nigonga kare biashara byana ase Naivas gaiga bana challenge sinjire to gochitwara etera ase biashara maso bune mbure ngare gotu ndobwati astoko bera igego tobera challenge ene na ase ngenjo goikatoe ni ebintu ebi totube togende toigame ndobwati ase kebanda kegitire buya iga na into tobe comfortable egere togokere ebiashara byaitu Na bamenyi kurwa sensema ya Nakuru na Eldamaravine ame kaunti ya Nakuru nigo bakorete ukurubikana kwa morembe kwimurunganiria ogosieko kwa roche rwa rungai n'abantu bamanyikanite buna amaentenyi yensemeyo nigo bano batebire emirobero yabo ya Butambe nigo yatenenire wikira bono lazima wakaaji hapa wapate maji tukiambia fungue maji na tufungulie ile maji chafu hapa sheria tunaomba serikali atusaidie maneno ya hapa. Shida ya maji hapa Rongai ni shida ya juu ya utajiri. Wakazi wa huku tutaki hiyo mchezo. No mawaziri wobole mipita munya nigo bono ama machiro makonyi bomorai wense Dr. William Ruto abo asate abirubuna chinga kiruto arengo mawaziri wobole mi niganyare tokoba gosarenge omwaziri wobole mi amoneke meriye kawa nigo kyanyare tokoba gekwira nanse aserigori abo asamote abirubono aitange na mangana yobole mi ekero monyene arororo agenderete gutinenera. Tunajua wale walihusika, wale walipora wakahusika wakasaidia hiyo serikali kumaliza uchumi wa wakati huo mpaka tuko pale tuko sahihi. Tunajaribu kufufua, inakuwa ngumu kwa sababu kitu ikiharibika kurudisha ni kazi ngumu. Amejaribu akawachia pale, amewacha. President Uhuru amejaribu, lakini kurudisha kitu, kufufua ni kazi ngumu. Ni kama nyumba hii sasa kubomoa ndaka kidogo sana. Hii nyumba imejengwa wakapua na mawe hii, lakini kuinjenga ifike hapo, sinachukua muda. Kwa hivyo wale wanasema mambo ya Asian Tigers waelewe, iwekwe kwa historical perspective. Shilingi ya Kenya ilikuwa sambamba na hizo wakati huo, wakati wa Kenyatta. Uchumi ulikuwa sawasawa, statistics naonyesha. No mubaromo kekigima w'abantu bakwerikia bunaba kichikura se county ya Nandi nigo genderete kuira nanse mono egento bano kiabetereirie abo bisakorwa se kyombe kia IBC wasebatenerete kurikia abantu asensemeyo utara gwika enyomba ase nyomba eliko barikia abantu abo omoroberio yo kagere gocha kwera anga matukabere kurwa bono nigo boigo abantu baborigo gwesokia asobonge na kwerikia asentunde yega ya kabere una Chikura. We are quite below the expected target, and as for Chesumei constituency, we have just registered around 2,200 against the target of 12,000. So I would like to urge the young people especially to come forward and take advantage of the few days that are remaining and register so that they can be given at least a chance to participate in the general elections that are just around the corner.
Kuna mikakati mingi, moja ya mikakati ni kama hii ya sasa ambayo tunatumia vyombo vya habari. Tuna pia posters ambazo zimetengenezwa, tunaweka katika maeneo mbalimbali ili mtu anapopita anaweza kusoma. Tunaenda kwenye makanisa, tunaenda kwenye sherehe, mikutano ya machifu ili tuweze kuwafikia watu mbalimbali. Na hata katika hii wiki ya mwisho tunaenda kutoka nyumba hadi nyumba. Ni kiama kia Democratic Action Party of Kenya DAP ekigekorogwa n'omubunge Olugari omoske wa Fula wa Munyinyi oyobo igoro muraiwe kiama ikyo niko batabire bagucha koboko obwamo bwa Azimio la Umoja obubokoragwa nomo muraiwe kiama kia ODM Raila Odinga niko batabire bagucha gochencha engana yabo gose slogan yabo korwa mwamko mpya gochia ase mbolea ya uongozi mpya asibatabire bona niko bagucha kwenekia kumubwatesia Odinga wikobairo murayo gatano bwenze yaitu ya Kenya. Tuingie tufuate mheshimiwa Raila, na tukifuata mheshimiwa Raila tunaelekea chama gani? Wananchi wakanieleza tu support mheshimiwa Raila Odinga kuwa president na tukuje tuingie kwa chama ambayo wanaita mbolea ya uongozi bora DAP. Na mimi ningeomba chama ibadilishe slogan kwa sababu hii chama huko chini watu wanajua DAP ni mbolea. Tuite mbolea ya uongozi bora. Tuko pamoja. Kwa hivyo mimi niko hapa na waziri nataka nirudie tena. Naona waziri ananiambia nirudie. Nimeomba ya kwamba asisemi tutoe mwamko mpya, lakini tuongezee ya kwamba DAP mbolea ya uongozi bora. Kwa sababu ukitaka mahindi imee mzuri unaweka mbolea. Si ukweli? Ukitaka miwa imee mzuri unaweka mbolea. Hata ukitaka kiongozi mzuri unampea maadili ya mbolea ya DAP. Nara yono mwancho muligeria gendrete gokoreka asensemo ya siasa ekerobone byama bigendrete gochamo na korosia obwamo ilibachikororanga naki egochakoba gochimotwe asobochori bogocha gokoreka asomwako yoiga nara yona kwaleganiretie asense iga yabono iga kurende tomacha kumerana noyo Minto Vincent Onyancha gekoragensemo yabono marogoba achigo kumanya ayo amo na yanda mange byamano koira chinga kichao nebiro kuligereria Ndizi TV asengenchonero bwansu bwo mugusi ngwakangambia mono gochia se producer ne Petronila Mokeira bakobwaterana na Brighton Makoli na Janet Nyamwamu omwareganio ne bwa mangana yiga maya abane kire buna wikire asenjera engikerano tumerana endeli tukolia ankyo ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.